Hospitali ya Mukuru kwa Njenga ambayo inawahudumia wakazi takriban 24,000, Kibera ambayo inawahudumia wakazi takriban 61,500, hospitali ya Undugu High-Rise ambayo inawahudumia wakazi takriban 14,700 na hospitali zinginezo ambazo zimewafaidi sana maelfu ya wakazi wa Nairobi. Maendeleo haya ya ujenzi wa hospitali za umma katika mitaa ya mabanda ni kati ya malengo kuu ya Rais Uhuru Kenyatta ya kuhakikisha kwamba huduma za afya za hali ya juu zimeletwa karibu na wananchi wa kawaida na kwa bei nafuu. Sasa wajua. Je, wajua? Wajua kuwa Rais Uhuru Kenyatta ametilia maanani suala la kuwaunganishia Wakenya umeme? Tangu tujinyakulie uhuru hadi mwaka wa 2013, ni nyumba milioni 2.3 tu zilizokuwa zimeunganishiwa umeme. Lakini katika miaka 9 ambayo Rais Uhuru Kenyatta amekuwa uongozini, jumla ya nyumba milioni 6.3 zimeunganishiwa umeme. Hii inamaanisha kuwa nyumba 1787,500 zimeunganishiwa umeme kila mwaka tangu Rais Kenyatta alipochukua uongozi. Kenya sasa pia ina megawati 2,600 za umeme ikilinganishwa na megawati 1,300 zilizokuwepo kabla ya mwaka 2013. Juhudi hizi za Rais Kenyatta zimeiweka Kenya kwenye nafasi ya kwanza Afrika katika uunganishaji wa umeme. Kenya pia sasa inatumia 73% ya nishati safi ikilinganishwa na mataifa mengine barani Afrika. Sasa wajua. Engakende nende humoncho murigereri yango kwaligania SMS ito ya mangana Amayia Chinsa Isato chiabono botuko ninkagirete nanko abwatali tukoligia nyale okomanye gati yale twaberto kwaliganiria korase mambe yalenge entambe nyera stariki ni 15 omutenyi negesonte kia masaba omanyekante buno mutenyi 12 omwaka bwekiri bubere na melongebere noyo muri tuko nelia Ijumaa unabotambe stariki bune cyalero omutenyi buno yolerege ya goseke mengi ya kolekanete ense mogete unabono aso mwaka bwaliwe ya mochimi ya kenda emerongeta totona kianda 1989 nali ense ya Brazil yanyarete komochora omurayo mutangani asense yo myaka merongeta maiga yokonyora obosibole ayo na yakolekanata senga kiyo kolende aseri tukulia lero na ligosa kolekana na kwaliganiri oisaranseuke aseribwa nyare ko sansamuranira na gokomanya senchira yobo ikirano leterane nkoro kwa Vincent Onyancha. Omwaziri w'uburendweme Dr. Fred Matiang'i igobona buri abagusika nekibunango tware barobomo anekero kiryobo cyoryo bonene buranga okolekana as omwako gocha kaokona kurwa sensemo ya masimba magayo goikerana somo yegabwa matanga senseme yo igasemeria abagusika nekibunambo bwata bomo nabo igogo twaro morembe chinga kechi ga siasa egenrete ko nekiwa as chinsemo abarai boygoni go baikirana senseme yo gati yabo yokorige krokyo governor se county ya Kisii Charles Matoke umurai osomo bunge nsemo ya Dagoret North Simbarati na wigono mubunge wensemo ya Nyalibari Ezekiel Machogu gati jabarai banda bange waikirana ase ensemeyo siasa sita abantu baminto abagusi gamba tebyo bwene ali singo gole meremo gandi gero diense mai gana bakora bunense ko genda kere gasiana no ndali ensemo
naenda segwetro bwanjani mwenye sae oyokugamba uranga ali sale semo barabare nabongulire liga kwa remunese kogenda naboroje bunese kogenda buna abantu bakana kwebanga buna bakana kugenda yiga aba gusiba minto twanchane nende tosikane nende tobeyamo esa oto seseniri mono geko gero isoko kugenda ndonse soko kugenda se abantu ba minto bakale isiko ya gusi n'urutu togokora ogende nakuru ogende ujikajado barasnali ngumusonde ogende pakalo itok mat abantu bayitobajire class mu gusigare class ni ntwe ko bwagesa kende kionsi enseye tokane tyo morembe ko bonde bwensi ekigara omo enseye morembe isego salika abantu bayito ko barachandike bosabona tali boyo nakeko nalgo teba mu isondiga intuna abakristo ebibiri teligo teba ngatoka che tobo gostoka che bitira no nyina abantu bali barwanire tense itokale wa tebetinga tuabere keromoto lakini ndo baisa kweba gosabona tali boyo we forgive but not forget gosabona tali boyo goze to kwabera nande tuebe to chiali nabo ndo baisa kweba kierto ese kweba nabo tras kwirora naenda mamochayo gotuabera netwens amangana abere sabere ujama na nabo to kwabera lakini ndo baisa kwebe gendekemo to bento kora mangana boronge abantu bayito bakali transoi abantu bayito bakali kerase iga abantu bayito baratemu una chomba abantu bayito basalike kige toko genda bujubusyo nambe yemo torengera lyo molembe obomo no bwanchani ninze to ne ujugenda bujubusyo namba ibere abagusiba minto nabe minister echisemi ekero wake sabu yabantu bale skuru Kenya ga paka bajire university manye wake sabu olinganishe no bonge bwigesa kukyabo basonga abantu bali de per capita population per capita abagusina kutosomete abantu abange ko bunde bwensi nakigeko gara amangana mnaye mine mato chande temono kubwa kujigesa ukeni yonse eye minute abantu baminto we got to make sure unatoka kwenda ujibusio ngoma na mbobile twatwale stability na tujiko jinje serikali toka kwenda ujibusio esenjire abantu baratolete amo abantu barabika abantu baitwamo kole point yiga chikazi Jones wakabaminto pastor indi kwa bolia walisimba da konora to ibana ne na hota bilinga etalike ya mo January etaraika. I will sit down with you na pastor wa mino once oto sabere na ine bombo olia ni kanisa mota twagaje edi ndobune kanisa kina kingwanji temono boji twagaje le nyasaye kera kasi ndi ora ko ngiyenze so ngogo akobwa ko mokola nyasaye mere chisukuru tobwadera twagaje sukuru to somi abana bayi tobwadera na balimu abaji principal chisukuru ekasi ba ko len kon tobeka abantu bayitwamo to somi abana ikere soketo kera sokesiko to somi abana bayi tobeka abantu bayito basokesiko chikazi chiangana otokubwatera na tokolega siamo twins tobwatera ne kero monta bwatera semo yae no yesemo yae togenda to chema ngana ibitina na bali mo ko ligyo borai ne repoint ita to kolera ebi ndo bibere ngo basaba ligyo kaiga bali somo rolega esa bando ito bali na be yemo onte bia bando ito boene go sembo benga da bomo to te bia Togotigana na roboti urugo tokwenda guchi ase roboti runde karakiri binyi bya corona bigendrete kobe ya Chinsa abo na basibati abange anasorongura gusi digo bagendrete kwerigeria as chinchire anenaso wekinia asensemo yobonchereria unomuri kitondemo Steven agotomanya no nyobo gima bagendrete gokonga niga basubati baine kirio gwetoma kianda gya 10 kubeko mugati asemesa migingeye ena tare to te kuru town ngatara gochi kenyore kieke gima nkanyore okay tisalo ninchiro binyozi mbiro lakini mbiarenge standard limonto ragende monto monena igara enda ikananza kabisa arosiku kabisa Karalinde njetegabona seti akana agakeigo at least nabuka umuntu urabe comfortable bake services inkofa nkogingerane
ko scrap ndo bosio okorande full facial obosio kusibi kabisa gusibinda amagoro okorande massage gusibinda amagoko ande nkominande nigo Emilia nyara gweso ikegima asobonchuri obu bogokora mono n'abasacha kurenda hagoteba gasite iyo elikire yonde gasite iyo nkagerete elikire ngeye neyo muswati gose neyo musacha chinkororanda abakungu abande bagosibichigali ba rostigali ukogingira koro kunkira sinyeru muswati kere gasi ende yonsi nabo gokora igo nde bwensi utaite koyegeranga no kogingira no korosie biara no gokora kende gyonsi na ari free na si kazi ngumu. Ogo ikiranio kugani kwa bateja baye negentabegete motu mono abwasa gochengerie gasi yayo monyene yatabuekani gose konyetiga na gokora gasi ngao kare na kigurira abantu ngushtuka barenge na kiumukungu akungera naki akiri rero banalire bamaite ngabuna nkonda spice umuntu tokonyoro no mukungu ukubingera nande bono ibanjite mbabekero musacha aga igalinde iga nali yonde ngabeka une customer gocha bako Emily no ale yaya ngoko ingera ninja ogenda ogotaitiranga chekere Emily arorore generally gasi yao elibweli geterengia asengenje totebe kwa kende geise kokobera tuli kogenda gusaba ibaga guseki okoruonye nyagitari ogende onye no muibuli kwali guchikorora kitambo chiko tuiguchikunya gotayanga ni ndakire guchikorora muibuli andake urate buguyaya lakini asegasi yao no bwata freedom yao ogosegeta kwa ya saba subati no gwesoki kwabo kubwata ibago bya gasi ende yonsi rinde banyare gwetenenera na kubeta mutu asoko rundio rogali ruobogima amaroraye bono no kurandara gukina ko bonchori buaye goike birengo aganeti nchabono guchimutu mbwate nimbwata ka vision gete ko gutwale gentekenene sana ange miake vere tatu ige gocha ti nkagere tugoso umuntu no chese ekenege kake ogocha soko korosi kabisa paka kwa isaneka kabisa gwate naenda ispa pala ngento buneke Ginko ripoti legetaseni kia Ndizi TV kurwa sense moya migingo elietariane Ndemo Steven Ndemo Steven mbiyamono asorobo churwa senchira yoboikiranu togotigana nere Ndemo Steven omwaziri w'ogisemi aiga sense ya Kenya Professor George Magoha igatebera buna amatemu nigagochikokorekana korengana buna yaroberi asekarenda y'amatemu nonye ebinye bya corona bya rokantogo turubania ensemo y'ogisemi magao kaukwana kuru asensemo University ya Kabarak ase aboroke wale kobekoro chugutwa nigatebera buna amatemu ayo manene na chigokorwa buna erobeire pronounce that the examinations are ready, they will be in March. So we have taken care of the element that you are doing this examination under these circumstances, and you have absolutely nothing to fear. The exam will not look for what you don't know. It just looks for what you know. And we must congratulate the government of Kenya. Kenya National Commission for Human Rights and Validity Foundation assisted the university with funds for the conference. In grants for research and related activities, we received a generous grant from the Germany-based Heinrich Boll Foundation to fund research collaboration between Kabarak University School of Law and the Heinrich Boll Foundation. We acknowledge and appreciate Professor John Osogo Ambani, the Dean of School of Law, for attracting funding support for those organizations to the university. I would like us to appreciate the Dean School of Law. Thank you very much, Professor Ambani. Please take a seat. Support. I also wish to thank the parents, guardians, and partners for investing your hard-earned resources in the life of men and women graduating today. You made the right choice, and I'm sure you are not
disappointed. Ladies and gentlemen, I conclude my remarks by wishing everyone Merry Christmas and a prosperous New Year. God bless you all. God bless Kabarak University. Gotigana no roboturu regional commissioner kurwa sensemo ya Rift Valley George Natembea niko bwana rogo kuro gotindi gocha sabana siasa bali bagandeta okora linani lya mausiasa anene kerekeri bagandeta kweligeria ebirogo asobo cholyo bonene bole bosyo Natembea nikatebero bunali nani elyo nibone tikubwatani wana siasa chinde chionsi nagotebuna bantumba bagochi wancherwa kobeku sensemeyo ligachinga kiechanyaraga kobolya bana siasa kone kibuna nkora libaro mulembe libaga lyo kubukana linani lya nau ase oselinani lya mau ase siasa chiabo. Na hata wale watu ambao walikuwa wamedanganywa kwamba kuja wakae pale wakiambiwa kwamba watakuwa settled. Mliona vile DP alisema kwamba hakuna mtu atarudi huko, na ndio ukweli wa Mungu. Hakuna mtu atarudi huko. Hiyo ni conservation, kuconserve hiyo mazingira, kwa sababu hiyo mao nyinyi mnajua iko na benefit nyingi kwa jamii zote within Kenya and even beyond Kenya. And that's why tunaichukuliwa. Monchumu ligereria inyoronsi aniko gandaza ko yanyora gwetera Ndizi TV obwansu bomugusi bali chinsemo chiri chia Bujumbura Burundi na bwego chinsemo chia Malabo ikuterio Gine na San Jose Costa Rica igoba gotonyora gwetera asomtando ito www.ndizitv.ke ase enchera ya Beneto gotigana no roboti ru omurebe kiama kia UDA ose UDA boigoro omokonyo omurebe William Ruto ni golitokolero nyara kumerana na barai aona na bajumbe kurwase county Nairobi au bomerana asenka yaye alia kareni eligo kwanera igoro yoborai wense anene asogo chikomo koboka sobo cholyo bonene bole mutwe Ndemo Steven no roboti rwasenchira yobo ikirano asoma yogo yoreta mwabajumbe bakomubwatisi omokonyi bomurai William Ruto koru Nairobi amona bali babwateganga yokurigia birogo au gwetere kiama kia UDA nigo bagendereri siasa choko mwoko boko William Ruto bagoteba nero murayo isaine koirobura yasobo choli bogocha omwaka chiri bwibere na meronge bere na wametuzoea wakitupanga kwa mambo ya vyama ambazo ni za ukabila. Sasa this time hawana kazi kwa sababu hakuna mtu wa kupangwa. Lazima hiyo 10 ya Ruto tutatimiza. Na nyinyi mnakubali, si ndio? Najua watu wa Kanairo hampangwi, mnapangwa. Na kama hustlers, mimi nitawaomba hivi. Sauti yetu iko kwa William Samoi Ruto. Chama yetu ni UDA. Ndio mimi nawaambia hiyo madharau kiasi hiyo ya watu 20 kwenda kuketi kwa hoteli na kutuambia ya kwamba watatuamulia nani ni rais. Tunawaambia hawa watu hatupangwingwi, my friend. William Ruto ni gaira libagele kwendeli siasa chogo kini uchumi ya Kenya gwetero mureberi o bottom up na Hustler Nation kagote baba Kenya na babwateli chibulio mwelio liogo soya barai batagete. Nairobi is a hustler city. Na kwa sababu Nairobi is a hustler city, mahasla wa Nairobi ndio wataamua kina nani wataongoza Nairobi na kina nani wataongoza Kenya. Kwa hao viongozi wote nimeona, sijaona kiongozi mwenye anatuelewa, anatupenda, anatushika na atasimama na sisi kutekeleza maendeleo na kazi za Nairobi kama His Excellency William Ruto. Nigo naendaye na kibuna bwancheli bonde bwensi mboligo chikobo aso kwaira nugwe chitigeti choko bole birogo gwetere kiama kia UDA abwase chirena nugwetere nchera yekene no bwasioku. Mimi nimekuwa kwa siasa hii ya chama for long. Najua kuna watu wengine wanajifanya sijui nini mtapitia hapa. Hakuna mtu atapitia eneo ya. Hawa ndio kusema. No, it's good to be open, eh? Wengine wanajaribu kusema pengine utapatia mtu pesa hapo kwa chama. Kama uko na pesa ya kupatiana, anza kupatia hii watu.
nonye biro bigendrete gusukange mutiobo chorio bonene ni goli biralia sasa liarorekanire kwenda gisara abarai ao kibagendrete guyakira ekoko elietaliane Ndemo Steven biya muna soro bocho rwa senchera yobo ikirano go ikirabo monchu murigere toko genda somo tumokomoke nyira toko irana ntabe toko manya mange ali to abato kwaliganiria SMS ito ya mangana majya una botambe to bota semtanda yetu ya Facebook una Ndizi TV News na bogen ensembeli ya YouTube na bogoto bota una Ndizi TV News ensembeli ya website na bogoto una www.ndizitv.or.ke na bani go chinsemo chiria chia Paris German gose Barin ime ya France. Eduka ye supermarket ya Gadmart iyuye igurwa bwanko higa imeyo muchukisi nigebwa tobokoreri bwe birenko bigoromono nabo igo gutwara ibintu byonsi birioraganie inseye kiramekemo nigo bakohonia chindagira chugutumeka jikoni buno busiye bwogorugo bukma bujubwa mandazi amaguta yugo karangira chenyene esukari echumvi chisabuni chimete omo nebinde binge boigo mbabwate bakery yokoro isimigati ijwere muriro nebinde binge buna chijiwel nechinsa chokobeka koboko mbabwate customer care center yekerengo kigoro asoko nyorobo koreri obusira kegima okobugoreri gwemesiyo yao guika asogo chiko yebuguria ayibwe komonyene boigo onye kobwate libolio na bukugenda guikase desk yabo ya complaints na borobwo niko barakuligerie omochando oborendi nigo bobikire kurwa gesiri ekerogo soharoro na boigo mbabwate asukwege kigari yao ekeroko so iseduke iyo iliyoko nyorobo koreri bwabo batarire aseduke iyo erimi y'umuchukisi angeni chiabisi chia Guardian iliyo nyorobo koreri obusera Gadmart Supermarket ebintu byonsi insiye kiramekemo n'amagurianse Chigosori na Steven Ndemo numurubio wukumanya iguru yari gokorekana asibru bogije gosori ao kurboro gongurugusi Kenya ninsenkima nabeka gukumanya na gukorentera abwatani ao kurwase League buna National Super League KPL EPL Bundesliga ne chinde chinyinge kirari tukuri Jumamosi gochakira chinsa kianda goika chinso ikomne ibire cha Maragoba Chigosori ime ya Ndizi TV. Asinande ntunde ya kabiru mwancho muligereria SMS ya Amayia Chinsa Isato chiabono butuko bosombi kurwase county ya Nairobi goike ensemo ya Kisumu gutumia egari y'umuriro nigo bwacha kalero maiga jogotene nase myaka 15 bono kolengana nekyombe getenete enseme yo Kenya Railway nigo gyate abuna egari y'umuriro kuru Nairobi gocha Kisumu nigera bigekere Chinsa 12 kubwatekana abuna nige gotene na ensemo ya Nakuru ya manyako endresa bali ya goika sensemo ya Kisumu bali bararukuru sensemo ya Nairobi goika Kisumu nigo barakana shilingi 500 nemo na boigo bali bakorokuru sensemo ya Kisumu gocha Nakuru nigo barachigokana shilingi 100 cyoka ilikonyara kwango yo obosombi bwebinto anene emeziga merito bunenchereyemo yo gokinia oboerania gati ye chinsemecho korwa Nairobi goika Kisumu. County ya Kitui nigo ya chakire omuroberio bwokonyoro obugwenia bwekerengo gense omanya kantebuna Universal Health Care anasensemeyo aniga gochekerekeria abanta batakana bago batari kwenyara banyarre bakoligererwa mono ase county yo ase serikali kurensemeyo yatebrebuna abanta bange babere bagwetera makongu anasensemo yo bocheno nabo igoni go barachikonchikadije NHIF bunencheremo yo kubakonya no kubatoria kurwa Samarwere ayora nyale gutangeka na kurwariwa. We do expect that we can register up to 80,000 people. The teams are here. We are releasing them from tomorrow. We have
8 teams that will be covering different places in the 8 sub-counties. Gotigana noroboti oruba bwatani amo nabara kurwa chikanisa ao igobono baganiri abana siasa kwene kibunanko keri baro morembe ekero bagendetse we yakere ekoko as chinsemu imeyense abara ibe chikanisa bagukwana kuru ase county ya Busia ni gobate birebuna inererabe eganga yokoreto morembe nakogania abantu mbabase kobagekana anena sobochorio bonebosio nigoba babolire ko choro murayora bakonye libagari yokoreta chiburaburu ekere Faith Council urges politicians to remain peaceful at all times, before, during, and after elections, and as well conduct themselves and their followers in a peaceful way. Wapendwa ambao wanataka kuingia katika vio mbalimbali wajue kwamba uchaguzi ni wa muda na baada ya hayo pato maisha yanaendelea. Hatari ya mambo haya kutotimizwa ni kulete mgawanyiko na kulete vita kama ambavyo vimekuweko miaka iliyokwisha. Nataka kuchukua nafasi kusema ya kwamba tumekataa vita vya kila aina vya ukabila ama kila aina kwa uchaguzi unaofuata. Violence will go a long way in disrupting our ways of lives, including but not limited to limiting our ability to do businesses. Sisi tuna uwezo wa kuchagua ni kiongozi gani ambaye tungetaka. Wala hatuwezi tukarasimisha watu kwamba tunataka kuchagua mtu fulani. Kila mtu ako na huru wa kuchagua kiongozi yule ambaye angetaka muongoze. Togotigana no roboti oyo kabero mubunge omwingi Joy Mtumba nigatebiria agesako kyabakamba kone kibunamba liko chigoti isiko anasobo chorio bonne bolosio na kone kimbabwatiri bagali yabene ase serikali kaukwana chinga kiechini gatebire buna na barumba bwatiri bagali yogo chamo elikonyara go choro murai oranyare gako bakonya nigo chinga kiechi atebire baligereri umurai ulio tabatiga isiko ananasobo chorio bonene bolosio. Nataka mkumbuke uchaguzi uliopita wa 2017. Tuliambia Wakamba muingie kwa serikali. Amuku tusikiza. Mukaanza kukimbia dakika ya mwisho. Nataka kuambia mapema. Muangalie vile dalili ya mvua ni mawingu. Na muangalie mahali serikali iko. Sisi tuko tayari kuwapeleka kwa serikali. Na kwenda wika chinse chia Michael abasobati kurwase ense ya Afghanistan ni goli tukolero wanyara gokora okorobekana komurembe asense yo asekiri bagotebuna nokundrwa komusubati kolena borogo nigo batebirwa namba bwatendagira nabayigo okoboro wechikasi ngatiye mechandeli bagoetera asense yo ayo nigagocha amatuka make magaye ekyombekerya Taliban koirari bagari serikali asense yo nigo baganiria serikali koligereria nganeyo na abasubati koligereriwa. Roboti uru kurwa ensemo ya Afghanistan no togo ikomwelio bamangana maya umwancho muligereria asenchera yo wekirano Chinsa Isato chia bono butuko bunatwako yariganiria kurwa semesa ito ya mangana maya bali mwensi to bwaterana semesa ya mangana maya nkobera nambia asokoire ebiro bino nayo mwancho muligereria ngo wakirambia muno itali nekerengo aso okonyara gochora ko yatengera kurwa Ndizi TV mwensi mali bwateri tokoria mambe mogikirana sechikanisa chino igonkobaganiria esabatengi ya anene unatoka chiko chaka lituko lyanki buna botambe bali mwatu bwatu kensemo ya Jerusalem Israel na wego Rome Italy kubakiramya mono ase okoba 90 wekabu nongo ikomolo mangana maya asenchera yo wekirano amaiga yemese mangana maya ko wekira manye kurchinsemo chia kya mabundo mwalyo leterene nkoro kwa Vincent Onyancha.
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakunikiru ndekerene nagokorera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV